really gives you everything you need. It feeds your soul, it feeds your spirit. It can put you on an emotional roller coaster. It can make you happy, it can make you sad, but it introduces you to different types of music, different types of dance culture, whether it be classical ballet or modern dance. It gives you a lot, it feeds you. Hi everybody, I'm Dana from Romania. I just arrived here. It's my second day at the Dance It Intensive Program Bulgaria. I'm very excited about the classes. I want to say that my favorite class is Contemporary with teacher Christian von Howard. He's my favorite and I really like it until now. I also enjoyed the hip-hop classes. I feel the hip-hop vibe here in Bulgaria and I really enjoyed it. And I want to say that I'm happy being here and hope that the next days will be as great as until now. Kisses! 1, 2, hop and hop, 7 and 8. Участвам за това ми е 4-та година, като миналата мога да се похваля, че спечелих стипендия за хип-хоп заедно с Здравко Костадинов и бяхме 3 седмици там. Карахме супер, скъсахме се от танци, всякакви класове. Хубавото е, че видяхме много разнообразие, най-различни хора, които се раздават на 100%. И научихме, че трябва много да бачкаме. В хип-хопа най-много ми харесва това, че всеки трябва да е себе си и всеки трябва да е оригинален по свой собствен начин. И ми харесва това, че всички приемат всички. I feel great. Every day that I come here, it's super inspiring to me because I have children and adults who are so enthusiastic and passionate about what they love. I give them options to dance or not dance. I say whoever wants to come, just dance. And then there's no room because everybody tries to dance. And that's something that is really nice about the Bulgarian dancers that are here at this program. I think the most important thing is the desire to want to improve, the desire to want to better themselves and become better artists, and that's what I see here are dancers that are open-minded and wanting to be able to learn more and learn different genres of dance so that they can become better artists. I want to be able to teach every individual and see what they need to work on, what their strengths are, what their weaknesses are, and pull out both. Pull out their weaknesses and help them with them, while also helping each individual with knowing their strengths and being able to work on those as well. 6, 7, 8. Тук те учат как да усещаш сам тялото си, да се чувстваш добре в него. И ти дават мотивацията и някак си всичко мотивирате просто. Всеки ме вдъхновява по някакъв различен начин. Искам да взимам максимум от всеки. Страшно много ми харесват още от 2012 класовете на Никола Саде. Наистина, въпреки че класиката е форма, той ме кара да мисля извън кутията, извън формата и да мисля със сърцето си, ако мога да се изрази така. Свободата при Крищън, също така Андрея, която ни подтиква да сме индивидуални във всеки един момент, да изпъкваме, да бъдем себе си, всичко, всички. Well, this is, I think, my 6th time here, and I think that there's an improvement from when I first started. There's an awful lot of people here, dancers, which is a good thing because the program has grown a lot.
So I think that they're doing better in a way that they're not giving up like they used to. They keep sticking it out, and they're working much harder. They seem to be having fun, which is good, and they're trying to do all the steps the way I wanted. So they're not just flubbing through things, they're really like concentrating. So I think that everything has improved a lot since the first time. Всеки може да опита от всеки вид танц, няма ограничения. Дори да танцуваш хип-хоп, можеш да влезеш в джаза. Буквално няма проблем. И наистина е страхотна възможност да усъвършенства всеки танцор уменията си, независимо в какъв танц е специализиран. This is my second year at Dance It and in the spring, and this year the program has grown so much we have the opportunity to actually have two different ballet levels. We have an intermediate ballet that's being taught by Nicholas Ade, and then I'm teaching the advanced ballet class, and it's really a better situation for everybody involved, for the students. We really can, as a teacher, focus in on the material that they need to work on their level, which sometimes isn't actually, it doesn't mean that they do harder things, but the way that you discuss the technique and the depth that you go into the work is very different. Also, usually get an age level difference. So the younger kids are together, which is great because you use a very specific language with them. And for the older, more mature dancers, you can speak to them in terms of professionalism and expression and things like that, and musicality. Страхотен емоционален заряд. Споделям личните си впечатления като родител. Уникално. Просто от пролетна работилница до пролетна, тъй като нямаше възможност да ходи на лятната. Дава им едно много ново знание и усещане за контакт с учителя, едно ново ниво на преподаване и най-вече на контакт. Невероятен заряд получава. Ами, аз съм много доволна. Много се радвам, че децата имат възможност да се докоснат до професионалисти, които да работят с тях и да така ги заредят с нова енергия, с нови движения, да ги завладеят все повече и повече в танцовото изкуство. Аз съм изключително доволен и много се радвам за цялата инициатива. Много съм доволен от организацията на цялата работилница, от нивото, от желанието на хората, от начина по който работят. Мисля, че е изключително европейско и въобще западно организирано и направено. Трябва да се правят такива неща и съм изключително доволен, че съм бил част от организацията и че съм имал възможност да дам такъв